Untuk yang baru nak jaga kucing, don't jaga just sebab suka je. Orang panggil bibik Ciko lah. Bibik Ciko. Ni Ciko si buta sebab dia buta. Rizwan pun sama. Rizwan panggil mak angkat. People recognize me as mak angkat. Diorang selalu bagi makanan yang berkhasiat. Lepas tu untuk tengok diorang sihat atau tak tu, kita kena perhatilah hari-hari. Sebabnya kita orang banyak kucing kan. Jadi kena seko-seko, kena monitor. Macam tu. Dia punya behaviour, cara dia makan selalu. So kalau dia macam lemah, tak aktif, then we know. So from there we take cautious lah. Mostly diorang akan tidur lah. Ya, dia tidur je. Dia tak main langsung, tak aktif, tak lari. Dia baring, tidur, tengok, macam tu je. Macam Ciko, dia memang jenis tidur. Makan tidur, makan tidur. Kalau dia sakit pun tidur juga. Yes, of course. Selalu kita akan pakai kibble topper daripada Pemislan lah. Yang kecil-kecil tu kan, dia love it. So kita kena letak lah. Sometimes we have buffet. Free flow. So we letak the kibble. So we will letak the toppers on top. Then dia datang makan lah. Makan ramai-ramai. So that is the They really buffet. love it from Pemislan. For me untuk yang baru nak jaga kucing, take notes on basic knowledge about cats. How kalau diorang sakit, behaviour diorang macam mana. Kena pergi vet untuk regularly check up. So when you betul-betul nak jaga, you have to sayang and you have to really know about the cat. Don't jaga just sebab suka je.